سورة الزمر آية ورهلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula shahru jumada al-akhir min ye hijra sankalo worona bisu nye otani worona miladi nasaraw ka jate ba fulan mugani duru sankalo tani fulan na bisu nye o wolon fulan nay ambe dawra bu masjid raja wambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. wa in takfuru fa inna allaha ghaniyyun ankum ila akhir al-ayat. ala masami ala minna hera kacha korta lendo ako in takfuru ni aw hadama dombe kafiriyara fa inna allaha ghaniyun ankum ala kari lendo kabo awma wala yarda li ibadihi al-kufra ala tejje aka jowma ni kafiriyaye kafiriya mandi alay wa in taskuru yardawhu lakum me ni ay ala barikada kala kilempew bato obe ala je aw koro abe jenoye wala taziru waziratu wizra ukhra ala te mo wore ka junubu doni takka da mo wore ka lagara summa ila rabbikum marjukum wa qafa bebe shagi kata attigi ala de maqiyama wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. ana kibariya atumbe baram mununke jian kono ana kibarana ka barake tawye innahu alimu bijati sudur ala gundo min be duskun kono ala ba bedo duskun kono nata ala bado. wa idha masal insana durru da rabbahu muniba ilayhi ni toray hadama de soro abatigi ala wale kayire sagi kata alama summa ja qawwalahu ni'mata minhu o kofe ni ala ye nema di joyi ma hadama de ma nema min bebbo ala fe نشاء ما كان يدعو إليه من قبل أتنبت دعوني على ولي منا أبنينوكو
wajala lillahi andada abe bato fe ngero abe ulu fara alaka liyudilla an sabilihi pour kam go fili ka wala kasirama qul mahmara fonin tige tamatta bi kufrika qalila ika kafiriya min fuleninye ika damu boni ka kafiriya ika jiya nyanamu ya kono damu fitini innaka min ashabin nar me qiyama yetasuma dunkede yaqulu tabaraka wa taala bunun kasir ko ala mi hera ka chakoro talendo mughbir an nafsihi tabaraka wa taala na banki bariya kabo ayero kumma ala mi nya hera ka chakoro talendo annahu alqaniyyu amma shiwahu min almakhluqat ko ale kari lembe kabo tanama danfeuna danfen shite ne alem alama ko bila ko ale kari lembe kabo danfen bema kama qala Musa alayhi salam komi Musa ya nyona fo akam mo wiye chokomi in takfuru antum man fil ardi jami'a fa inna allaha laqaniyyun hamid surati ibrahim kono Musa ko akam mo ma konni aw be kafiriyarani alay ani mo be dugu koloka na be kafirani alay she masade ala kari lendo kabe danfeuma ala tanu lendo no harini aw matanu Musa ni fo akam mo ni aw kafira ni alay ani mo be dugu koloka na be kafirani alay ala kari lendo kabo danfeuma ala tanu lendo وفي صحيح مسلم أنا مسلم ككتاب السهل كنو يا عبادي ألاكو حديث القدسي كنا كونك جو لو أن أولكم وآخركم ناك فلو تنكرا أناك اللبون وإنسكم وجنكم أناك هذا مدو ناك جنو كانوا على أفجر قلب رجل منكم na be kera fajiriye komi mugo kelen ka fajiriya chogo mugo kelen ka kafiriya chogo na be kera kafiriye komi mugo kelen kafirane alay chogo mi ma nagasa jalika min mulki shay'a wote foy nagasi ne ala kamarala wala jiya hadama dembe na be kafirane alay komi mugo kelen kafirane alay chogo mi wote foy nagasi ala kamarala nya fo chogo me hadama de mani amila sala fa nawsihi wa mani asafa alayhi hadama den ko ni jenya mu yakono ni ye nyumanke ya kire ni ye jugumanke bi yere de ka ate foy toro ala may make mo wore la fana wa qawlu ta'ala ni ala ko ala min korta lendo wala yarda li ibadihi al-kufra na ko ala te jeni kafiriyai ay la yuhibbuhu wala ya'muru bihi ala te kafiriya fe ala te mo nyamrani kafiriya fana kafiriya ala ta fa te mo nyamrana wa in tashkuru yardahu lakum ay yuhibbuhu lakum wa yajidukum min fadlihi men mo mi ni ala barikada o kadi alay barikada ala bofe abawu jidi aka fasamanta Allah fana ni mo min ya ala barikada o kadi alay ye ala barikada kan neman min na ka fasamanta min ka fana be do faraka wala taziru waziratun wizran ukhra ala te junub mo wore ka junubu donita ka da mo wore ka qiyama ay la tahmilu nafsu an nafsi shay'a qiyama mo shi te ka fenya mo shi te ka mo wore shi ka donita ye foi atese ka tay ka donila bal hada madin kelen be bal kullu mutalabu bi amri nafsihi hada madin kelen be ibe ala bi nyinini munye mimbi yereka ibe nyinini ode ibe minani ode yereka doni bebe nyinini yereka doni de ala te mo shi ka doni da moka wala jiya kono ya mo kelen be ka baraki yerede be ka baraki yerede mfa tumbe mfa bete
moke bete shego fulana mba no fete karamo fulana da mba no fe waliju fulana da mba no fe yomal khiyama do anan defaye anan deme mote se ka fenya mo la gara koy ci dem min kawsa dan fembeye akadi alay fana kateme beka akwa dem muso fatumata ma ya fatumata binti muhammad salin min mali mashiti la ughni anki min allahi shay'a akwa fatumata muhammadu dem muso nka jianna fulo min bimbolo ndeli ola mbem min dima ola nka dima me la garante se ka foynya imade la garante se ka foynya ima ci dem ma se ka fenya adem muso la gara shego jumam be se ka fenke akalande ate jamwate kabilate boyorola maba jumam be se ka fenya ka kalande qiyama keneka kabru tiga jumam be se ka fenya ka kalande kewa qiyama keneka dommi abe boli ayere bani abe boli afanya abe boli adawnya abe boli balimonya abe boli musownya abe se ka jo enya chogori ko abe emma ko nyana bogiyama yawma yafiru mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri minhum yawma ijsan yughnihi ala de nim fo qur'ana kuno yawma yafiru mar'u min aqihi ala ko yawma kama do hadama dem bo boli balimanye aqihi wa ummihi ibe boli bani wa abihi ibe boli fani wa sahibatihi ibe boli ifru musonye wa banihi ibe boli denye odo ala ko hadama den kelenkele bi bolo hadama den kelenkele be kunko be e bolo min bi kariya ka boy to nyoma beni kunko mo min bolila alayere balimanye abolila abanye abolila afanye abolila amusonye abolila adonye obeta jo kalande ndenye ko bi e ka ko nyana buye qiyama mo site se ka mo sika junubu ta qiyama ko aye nyawu nyamara ni minya ka ke qiyama nye be kunkota na kera junubu ko minya benka nye be ka donita nye be ka garantita o mo sugu do fana be o be boli boli ni wori nyini la ko ba de ko karamo ma ko karamo yu lu kar janna garanti ta ka ba do te sallire ko lu ka karamo yu ka garanti ta ko lu yar janna sabulo ka ba o be wori nyini sallite ke foite ke o be to dama ni nye shetani ani nyugo halaki danye on ko hadama don ya ayyuhan nasu taqu rabbakum waghshaw yawma لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاج عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور alako hada madon aye siralanye akasira donye domi dente seka funya bange baga fana te seka funya ademay aw ala illahi dum min fana fo ko nin do imbe na cinya de do de do imbe na koy bebe jokya makene ka beni kadoni shetane kana umarsa akana nege ka marasa ka bila alala kala soso shetane marasa likelon kana umarsa ka bila alala donc hada maden kelenkel kullu nafs bima kasabat rahina bebi kabara de bulo yama wala hada madami ni nye nyuman ke jian kono ya ki yere ni juguman ke ya ki yere mo site se ka mo ka doni ta qiyama i wolo ba ibe bolani na konde a bin ka doni gere yala de hari misqala jara hakita tanye iba fo inte sekata ni bangi bare ko de ko gele yara ba fo ntese ni e wa bangi baga de ya nyina den fa ba fo ntese ka foita ni den de ya nyina bangi baga fe a mba ne ka duni girara de hadi misqala jara hakita ta ba fontese kullu nafs bima kasabat rahim wala hada mado an kasira lanye beki yere makra be ka joro yere koro be ka jo yere be yere ka baraki yere qiyama bebi yere de mo shika junubu donite ta mo ka mo te donita mo ye foi ite se ka ta mo shiye
summa ila rabbikum marjukum o ko fa be sagi kata tigi alama fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ala baw kibariya atum be bara munun ke jiya kono ala baw kibarana ka barake tawye innahu alimu bi jati suduri awa min be dusukun kono min do golen be dusukun kono ala ba do hari nema bo ay fala taqfa alayhi qafiyatu dogo fen shire te dogo alala jiya kono be dogo mogo de la jiya kono ya mais mo shite dogo alala dogo fen shite dogo alala qiyama fen mo fen be hada maden ka dusukun kono ala ba bedo foyte dogo alala wa qawlu ajja wa jalla ni ala ko masamin ka bakurta len wa idha masal insana durru da rabbahu muniba ilayhi ala ko ni tora ya hada maden suraba tigi ala wale ka yresage kata alama ay inda li hajati haju waqti ni haju ya hada maden suru yatadarru wa yastaqisu billahi wahdahu la sharika lahu abedda makasi wa yatadarru aba yere makasi kadda makasi ni alaye ala min kelem pewdo ni jenyogonte alala aba yere kasi kadda makasi kata ala dema ala kelem pew kama qala ta'ala kum ni ala ko ayawre kono wa idha massakum durru fil bahr ala ko ni tora ni degu nyaw soro baji kono dalla man tad'una illa iyyahu atumbe fengo fembato atumbe fengo fenwole abe nyina be ko abe be fili awla wa ala kelembe mushriki geren kal lafiya la itumbe bato fe itumba fara alaka tungudo sawa irido sawa shegudo sawa mabado sawa walijudo sawa kaburu tigido sawa dinginye sore sawa jinyedo sawa itumbe fenwo fenwole ka fara alaka nawdo nabaji kono tora ya usoro abe nyina be ko abe be fili awla abe nyina be ko ala yo fo qur'ana kono dallama tad'una illa iyyahu falamma najjakum ila albar tumami ala yaw kishi kana gerena araditum aya kodi alama atunya ala kelembe woleli minke aya kodi oma wa kana al insanu kafura hada madenye fisru walide min nim fananya ko chogo min nye folo kam mushriku de ukalla halak kausa ni sisan kam mushriku yanne yoro fanala folo kam mushriku fule nube no yani lafiya la de ube fenwero bato ka faralaka ube fenwero wole ka faralaka me nu deguna doron ubado ko degun koni wakati ni tora wakati foi tese ki bola ni ala kelempe ute ube ala kelempe wole folo mushriku de tumbe ni la halala tumbe ni la halala mina kausa sisa kam mushriku ye sisa kam mushriku fule ube lafiya la o ube fen bato ka faraka ube fenwore ka faralaka fenwore wore fala ka faralaka ube degun na o ube fenwore bato ka faralaka ube fenwore wore ka faralaka nogoya la ni nogoya nu ya soro kenaya de sorola lafiya de sorola deunde sorola musoko de nogoyara baloko de nogoyara una fo wallahi de pinetu gorani shegu ko nka ko be nogoyara ni nu do na de gunna fana mobili jengena ba fe kabbi ubi abe on kono sanfa jengena ba fe kabbi abe daba do ka daba inkurintora ba fe kabbi ya fulana ube nogoya la mushrikiya ube geleya la mushrikiya uye sisan ka mushriki uye har folon ka mushriku kawsu ye ni yorola folon ka mushriku nu lube nogoya la de dove faralaka men ni ko geleyara ube ala kelempe ude wole ala fule ko de foya wali haja ninde koso qala tabaraka wa taala ala ko masammi ala minni akira kacha korotalenu summa ida qawwalahu ni'amata minhu o ko fe ni ala ye nema di hadama demma nema min bogo ala fe نشأ ما كان يدعو إليه من قبل أي في حال الرفائية ينسى ذلك الدعاء وتضرع معنى أتنبي لا فيالا نانا لا فيالا درو جليا وغتي أيالا ولم منك أيد مكسي منك أبيني نوكو وتنبي جليا ندعونا ويا على ولن دمكسي منك أو نين لا فيا نانا درو أنينا نوكو في حال الرفائية لا فيا وغتي ينسى ذلك الدعاء وتضرعا جليا وقتا يدعو من ندم كسم منك لا فيها وقتا بينينوكو
كما قال تعالى كمن على قول من كرتالنا وإذا مس الإنسان ضر داءنا لجنبه على قول هذا مدين دوفله نتوري هذا مدين سرو أدالي أكرك بني على وله أو قائدا وبي أسجل بني على وله أو قائما وبي أجوله بني على وله فلما كسفنا أنه ضره متمامي نياكا توري كرتا كابواكا مرة الدمرة أكا كافرنا كمشرك يلا كلم يدعونا إلى در مسه أكيرا كم مغمي مدلك نولي كتا تورا ولي لما تورا من ياسو أبيني نبيو هذا مدين چامان فنك الله لا ينين بل اللسان ولا نفسه بصيرا مغو چامان دي بي نا دغنا أيلي منا مسيرلا كورسو جاوم بيسا تابيو بيسا هاركو نيغسا من تنبالا كوم بدي atumbe ewa yere karabeti minna ani chesirim ewa ka chesiri ni sentiru mununye forokia de besa abe yele mamisiri kono ayerebe dwawula sa dwawuja abe khalifa almamila abe khalifa saliwale laula abe khalifa jamala aye dwawu kenya de jagumbinka aye dwawu kenya de jagumbinka abe yele mamisiri la mitora min tumba kanni atungena kabwa kabara dado de la ode konna fili tumbala ube bana do de konna fili tumbala a ube ewa juru do konna fili tumbala nuba no fe kuba do kasola na nyana bora abe ala kali mo min tumba no fe misiri kono otennenya abe tunu pew misiri be bila abe tunu pew korosu be bila tapew be bila forekaw be bila hari nina benna sirkar sam fa manaki e ko chayara ko chayara mbolo ala de be hada madelo wa ka hada madella hala de fulene ni de gun ko ni ya soro bana ya soro juru karna kanna uba ka bara ciyana adale akere ka dale dilan ka be ala wole ashigilen be ala wole atamato be ala be ajolen be ala wole minni ala yalla fiya damawa tora min tumbaka korota raka bwaka abeke komi konni madele kala wala bara abe komi tora madele kanni sura madele kala wala bara abe mabwala ko bela kala wala bebila ka har bato bila alaka ngisa alaka ndanga wa qawlu ta'ala ni alako wajala lillahi andada liyudilla an sabili awa bebato fe waro fara alaka puruka filika bo alaka sirama ay fi halal afiyati la fiya waqti yushriku billahi abin mushrikiya ke abe fe wore bato kafara alaka la fiya waqti wajanu lahu andada abe bato fe wore ke kafara alaka la fiya waqti koni abe fe wore fara alaka adon yara tumbe mishirin minna ni ewa ayakari fara bela yerebe dwawula de ni la fiya sorola abe munfo ko wallahi neta ni soma fulana neta ni ndoma fulana neta labana kata ni shegu fulana fe ore ne ka ko nyana bo hari atumbe do munun ke misiri ko ni fe na be nyina ko be ko ka fo ngire la alamin na nye alamin wala ode ya korta ay abeta dilo shegu do del ube kaburu tigi do abeta dilo odela ni lafiya ko ni nana duro be musirkiya ke ni alay abe do far alaka ka bato fe ndo far alaka ko ulude kera sababu kale lafiya geleya min tumba aleka degu min tumba ke kata kabo aleka qul ma murafuni nye tamatta bi kufrika qalila ibi ka kafiriya minani nye damu boni ka kafiriya damu fitini innaka min ashabin nari awa eye jahannaba tasuma dunkede ay qul muhammad afo liman haji halatuhu wa tariqatuhu maslakuhu afo mugoye mugomin kala halay ninye ani mugomin ka tasira ninde ani mugomin ka doyoro ninde afo tigiye tamatta bi kufrika qalila ikadamu boni ka kafiriya ye fitini wa huwa tahdidun shadidun ninye kankari madagelende ninto kuma la isfirada tigima ko aka sako kede ayek kankari de dai aw mugomin kala halay ninye ni tora be eka degumbe eka ebe ala wele ki yere gere ala la suni tilebe ala wele idalembe ala wele isigilembe ala wele itamato be ala wele meni ala ye tora boye ka dro ina fuko shego fulana soma fulana doma fulana karasa fulana de do eni ya mushrikiya keni ala yere ko enin tigima ko e kafiri de
ko mo munu nin la hala sugu bula mo min ye fen wore ka fara alaka mo min ye ewa fen wore bato ka fara alaka ye kafire ala de ke ka ala do tigi ke kafire o foli te foyi o foli hada maden bo fo de qur'ana do yo fo hadisa de yo fo ala min ke kafire ibo fo ye kafire de cire ñu min ke kafire ibo fo ye kafire de ewa ala yere nin tigi ke kafire ni kantigelu be ke borewla irisu jamana kono irisu de be fo be irisu de publicité ko irisu do be jirade do ko jirasu marakaw de bo fo ko radio soso do la maraka do be bo fo ko radio soso radio soso la kan ojo do la jirasu do de be ko o jirasu ko ni ya tige ko joli de be bo jira kantigelu de be kala ko ni mako nyini o jirasu fe ko ikam mako ko abanya na boye ewa ko hari ni ka fentunu nen tununa ko ni tara nyefo jirasu nye ki dafala yewa kaso ko fentunu ne ko beta asoro aka wo kono jirasu wo kono ko aba nyini kana do aka wo kono ko iba soro iba publicere fana ha la hawla wala quwwata illa billah nin jamana be kunu wakati juma nin jamana silama be feun faamu wakati juma de jirasu irisu ibo de publicité kafirunu ka kafiriya fule aw be sira ni jirisu minna ko ni mugo magara la busantigi de be bugo foyi ka so kono ko eta lakale ko ni hatige joli de wo kafiri sinawa ka sira bo ka shama aba kam masindo akoro ka takata filifo yamfe kafiri aw silamato be sira onye kafiri ka sira bo ka shama dro aba kam masindo akoro ka tige kata fi ambe ala deli ala ka hakliman de jamana dawmade jamana mo chamani musrikiya mun haklina dum mun bola ani ni shaytané men ñu soro ni chogola ala ka hakliman de annuma ko bonni musrikiya la de aw ala ko mo kala halaye ni chogode la ko ciiden ka fuyede kankari madado de ku ye kafiri ha ko mi bi ka kafira mina kiki ka damu bo doni ka jianya na ma kono de ko me ka do ko ni ko ye tasuma dunke ko janna batta suma de awnde nimfo ko wa biaw yebbe fariya ko sarafu bebe kafiriya de ko sarafu yeddi be wa salafiya mo yebbe bo islamiya kono sheikh albani ka kuma ya jantola ako yakunu shakhshu salafiyya fi aqidatihi walakin la yakunu salafiyya fi tarbiyatihi wa suluki ako mo do be shaka ke salafu ya ka aqidala me ayere kallamu chogo ana ka don chogo na ka bara chogo wote salafiya ka o mo be shaka soro salafula mo te salafu to so tianu lu yede ulum min be ke chogo ni tarabiya ni jogo doke anu be la hala doke la hala munu masabati salafu saluhu bolonu ka tabolote o tigi ka jalagi abe sembe aledema ikana salafiya ko ni oya ona ana kuma wala yaqdamu manhaju salafiyya fa inna salafiyya la yaqtaw wa salafiyyu yaqtaw hada madin kana dimi salafiya tabulo koro salafiya kan manhaju kana dimi koro kana dimi salafiya koro salafiya kan toro salafiya te qataw mi salafu do be sega sura be qataw o salafu min qatawra na ba ke ka ke chogo ke ka tabulo ke ni salafu salu ka tabulo te o jalagino to cinya o sembe o tigima mi salafiya manaju sahalin kisilen to a chogo lay ko kanu salafu ya kanu ika salafu salu ka aqida ka ika salafiya kanu min be ke chogo do ke salafiya la ne ke chogo mini salafu yere taka o tigi jalagi sembama en iko tigi to cinya sembama me kana salafiya ko de salafiya yi ala kan nabi mana ka ci den be ka tasira de anya fo chogo mi har yahudaw yero bodo yahudaw ko ni hadisan min nana ko ci den ko jiyan laba ko silamu be yahudaw kele ko be se yahudaw la fo yahuda be bole kata dogo iri kofe iri bafo ya abdallah ya alaka jo ya silama na yahuda fulen kofe ya nafaqa ni yahuda tara dogo kulu kofe kulu ba falaka jo silama yahuda fulen kofe ya nafaqa ibeta faqa fo iri kere qari
ko ye yahudiya ka iriye ni yahudiya dogoro ko fo doron de te yahudiya yira sino ni yahudiya dogora fengo fen ko fe o be mu'minin wala ka silama wala ka ala ka jongole na fa ka fulen ko fe ya yahudiya do ko kon ni nye sahaba de Sheikh Albani yere ben ninfo yahudiya kon ni nye sahaba de akon me munun ben ninke salafu do boke salafu ako salafu de be yahudiya kele u be se yahudiya uma hari ni yahudiya tara dogo iri kofe kulu kofe abe yahudiya yoro yira ako salafu do be ke ni mugo munu nyina ka salafu ka jogo dafalenta salafiya jogo jafalenta ala be fanga sage kanoma ala bo sheduma nindina damina na salafiya inde la be la salafiya de la e kana salafiya ko yahudiya yere be salafiya do nasara be salafiya do e kana salafiya ko ande la ka foya ewa minye franci ka sebeli kela do akiteri do abe ewa kitabu kono tasihu tariqu tasihu qata tariqi tasihu qata tasihu qata tariqi alwahabiyya nyina na kitabun to ma doni kitabun bin fe nyina na to ma doni niyo kitabuta almustasrikh nasarau ka sebele kela do akiteri do akon muhammad ibn abdul wahhab ka dawa ako dawa min be ciden muhammadu sallallahu alaihi wasallam ciden ka tasira ako dawa min be ciden ka weleli cogona ka dawa ka koye muhammad ibn wahhab ka dawa de kitabe kana tashihu khata tarihi hawla alwahabiyya wala tashihu qata tarihi hawla alwahabiyya nin kitabun har ube galon minda wahabiya wula waye de an da lako foye waye de abdul wahhab bin urusutum ode tunye ibadiya shaw kalite dode do o kawariji la mawde do o be islama be kafiriya junu kabara junu wutumi ibe kafiriya ale de katilela abdul wahhab bin urustum ale de katilela ale yire ewa bangera hijriya sankeme fulana kata sankeme kata sankeme fulana francela ile akanyana moya ko odela atumbeta do hiji dawnya kufa ayre abdul wahhab bin urustum oye maliki majhabi mo munu soro jiya kono uyu nyinin kan ninche de ka kibariyala u kon ninye kafiri de ko kanka fa man kutu jugu munumbo okade tumami muhammad ibn wahhab alay bangira fo hijra ewa bakele ani keme ani ta ani duru muhammad ibn wahhab bangira odela sanjoli bani ninche bakele nyogona bese ka soro ni nyogonche muhammad ibn wahhab na alay sisa kadawa ubado oye dawatu muhammadiya oye chide nyire kadawa haqiqate nyen nimbe karata rula tumami faransi tumba fe ka afrique coloniser unana misra uni doni ke baga keme saba ni kode nana misra ka do makitaba wula kitabu nin na bala ni akida kitabu de lo islamiya nyuma bala ko bobe makitaba kono katanu e faransi kitabu munun na fatu la qurafatu ni fe mbula ni fiqhu kitabu nunu uyulu to makitaba wula donc ulu de ya laje sisa abdul wahhab bin rustum to jugum min be oka ko ta ko bila muhammad bin wahhab ka to jugum min be abdul wahhab bin rustum ka uyode ta ko bila muhammad bin wahhab ka min yo kuburiyin sofiyu ne kuburiyan aiwa ani mori gana nunun fana be afrikiya ko ta ko duma ulu fana ayasor muhammad bin wahhab dawa ni ulute ta shirakelena donc ulu de o to jogu charisisa sufi nunu ni kaburu batola nunu morigana nunu tumbe ewa afrika ya sisa donc ulu de yen nin to jogu ta sisa ku da muhammad ibn wahhabula pour akadawa in kana fanga soro yaw ulu bolo kadawa kana fanga soro bolo ya wala ambe min fo muhammad ibn wahhabu dawatu islahiya dawa nyuman de do sarafu ka dawa de do sarafu ya tabolo ala kelem to kabato foy kana fara alaka abubakar tumbe chogomi dinala umar tumbe chogomi dinala be ka sagi katoma wore to ye ko salafu ka dawa kanu ko de ni ye salafiya ko doro ya dina sahalen ko
iye silamiya sahalen ko iye silama nyuman ko munu ye dawatu salafiya ewa cejuguya mugo nye koro aye ulu ka cejuguya li semdogu yere mai me dawatu salafiya kanu kato aka dusukunna donc Sheikh Albani hakili jigini yirola yakunu shakhsan salafiyan fi aqidatihi walakin aw la yakunu salafiya fi tarbiyatihi wa sulukihi umgobe mo do be saga ka aqida be salafiya ko aqida ka na ka tarbiya akalla mo jogo munum bala tabulo min bala dawa jogo min bala te salafiya taka o tigi be se ka soroye ako sembe ka to tigi ma me salafiya be ka salafiya tabulo kanuni ko ye salamay silamiya sahale nye ta salafiya de e panyo fo aka irisala yenni salafiya de fo awye be ko de kanu me ni e bilala sarafuya contrôla ka ko sinya kele salafiya yere bidiya de salafiya yere foliye bidiya de tora ni dawunda ni te wa tora be jiya kono salafu yere de do e ni balaw ye bolo ni balaw bade bolo e fana bolo kolo bade nenye ni ka risala ireta abafu oitiba usalafu salih wa iktifau asharihum risala kolo njebe ni fuye ko ka tugu salafu salih ko donc ku no mina donc akana salafiya ko de ni minye ke chogo de ke salafiya la mi mani ayo ta semba yere maye apo tigide ko mi salafu tabula ni salafiya kanoko mana haju salafu te kataw donc wala anye ni foni munye parce que ni ambay mugum ala munun ke kafir kaburu batola munun ni ala yu ke kafir wali ju welela ni shegu welela ni kaburu tigi welela nunu ni ambu ka kafira fo o do de ta ka salafu ke ko be kafira ko be labo islamia ko ni ala mi labo islamia ko ambe labo islamia ko ni ala min kafira ambe kafira ni chide ni mi labo islamia ko ambe labo islamia ko ni chide ni min kafira ambe kafira wa fuleya mugo min be fenwore bato kafar alaka ibe fenwore wore kafar alaka gon ni tora bila ina ala wala ni tora bore ka ina fenwore far alaka ni ay nin tora boran neka ni kantigeli ke sheikh fulande ka kaburula ni ay nin tora nin degu boranka ni dafalen ke sheikh masnare ka aywa kaburula ni ay nin tora ni degu boranka ni irisu fulana dara kantigeli ke ode ka dafale ke ode ala koye kafiride oli tamatta bi kufri ka qalila min fo min ye jira su intanu abe min fo ko nin fo sisa ko wa be o ba fo nin fana bidiya ba fo nin ke maraka do ya jabe o ako an ba fo ke kafiri de bidiya te ye kafiri de e yere ma fo ko ni nin fo sisa ko do ba fo e ma ko ye bidiya fo ako ma an ta ko bidiya de an ba ye kafiri de Allah de kafiriya alaka hatin man da man ka jamanan kono قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أي قل محمد رفول لمن هاجي حالته من مؤمن كلا هلاي نيند وطريقته عليك السراء نيند ومسلكه عليك الدنيرو نيند أفوت تجي تمتع بكفرك قليلا إكدامو بونيكا كافرة وقت فتني كنو وهو التهديد شديد نيك كان كرما دغلند ويدو أكيد أني والله دو غلي الله دو مي ني الله يالله دو غلي من بلاني kajanga kata gelemi mbi bilanye ni nyude de ka qawli taala nimbe ko men ala ko ala kortalendo qul tamattau fa inna masirakum ila an-nar ala ko aw be kafiriya minna abe mushrika minna ayaka damu bojiyan kono de mi abe be laba kata tasuma de maryama abe laba kata janaba tasuma de ba wa qawli taala ani alaka kuma la min kortalendo numattuhum khalila ala ko kafirun mushrikun ni ala bo la damu jiya kuno damu fitini summa nadturuhum ila azabi qaliz wa ko fi qiyama mba be sense ka be nyone ka be tente ka talla jaba minni akagiri la jaba minna akabwa akagiri mba be tente ka be nyone ka talla jaba man la gara bal mum mugo mushrikiyala ko jannabate tay sar jannate tay ke ika kaburu bato ke jannabate netai arjanate netai ika shegu bato ke kama bato ke kantigele ke kaburu dafalen ke suye jannabate netai arjanate netai min tay jannabana arjanna ko ibe do jannabare kono arjanna na haramu yaima
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ألقوا يا لم مغمم بألبتو أبي سرى لنيا كبتو كنو أبي إوا جو أبي ألبتو سو ليرولا أبي سجودك أبي إوا جو مانا سو فلالا أبي صلي أبي سجودك أبي جو أبا كمبل منك صلي علي يحذر الآخرة نابو كنا أبي سرى الله غراني ويرجو رحمة ربه أننا أبوك نا جيب أتجي على كنيملا كما لا يني قل محمد رفويه هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون ني جواب الله محجوف لا يني موني آية مفوا بين فوت توسير كنو ما أنا مؤمن كلا هلاي نيني سو وقت مولا نابي ولي كسالي أبي سجودك أبي جو أبي سالي إنك منكما فنا نابي سر الله غرني na jigibe ala kan nemala yala mogo min benni la halala wo ani min ye musrikiye aya kashi beke jankono musrikiya la nunu ye kelenya o bekita fo bekita ke ko ambe kelenya ko la ilaha illallah e ala ko sunu tile min be ala kelempe bato so fa la be wuli kasalli ni ewa abeshira la harakoro na jigibe ala kan nemala emin be mushriki ala be fengure wala la kafara laka ibe fengure bato la kafara laka yala nunu ya kelenya ute kelenya qul ma murafuye hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun yala mu'minun be fendo ni mu'minun te fendo lu ya kelenya nimbe ala do be ala kodo abe tauhidi do ala kelimpe ka bato abodo ani ete tauhidi do ite ala ni ri bonyogona ite ala ni dingne sobo nyogona ite ala ni jinye bo nyogona ite ala ni kaburu tigi bo nyogona ima ala ni mabo bo nyogona aw yekelenya nimbe tawhid be ala kelemte wude ko af kelende be kanka bato ema ala ni iriwu ne jinye bo nyogona ire fulani hada madon aw yekelenya ate kelenya inma yatazakkaru ulul albab mi hakli mawde be miri katasinin ninne ka fo ala batola ala kelempe bato bagani musriki te kelenye mimbe ala kelempe bato do ka tawhidi do ani mimbe ewa tem ewa ala ka tawhidi do mo kelenwunte ute kelenye hakili mawde ben nindo nubu bo nyogo na ubeta yorumi una do yaqulu ajja wa jalla bun kasiri ko ala ko masammin ka bakuru taleno man hajihi sifatuhu imaye tawsiri kono yala mugo min kala hala benin chogola nabe jo nabe alabato sulerula abe sujurike abe jo abe sira Allah garanye abe alaka nema jigi aman hajihi sifatuhu yala mugo min kam man kutube nin chogola kaman ashraka billahi wajara lahu andada yala ninni mugo besaka ke kelenye min musrika kene alaye kabato fem faralaka ulu be saka kelenya mun naggiya kuna ba fo kambe ko la ilaha nimbe kaburu batola nin ko ala kelempe ko bato nin ko ciiden ka sunna an ka tugu ciiden ka sunna ko nin ko an ka tugu sheikhu masina fulana ka shira ko nunu ye kelenya wa ala yere de fule ku fo qur'ana kono tawhidi tigi nimbe ala bato asira lembe la gara koro ajigi be ala ka nema la tawhidi tigi ani mushriki minye bato fe ni fe ngore wore ka farala ala ko awte kelenya atekelenya la yasawuna inda Allah aw nunun tekelenya alafe ala kelimto bato bagani mushriki atekelenya alafe kama qala taala komi ni ala ko ala min korta leno laysu sawaa ala ko kitabe dunko tekelenya de mo tekelenya de min ahli alkitabi ummatu qa'imatu ako kitabe dunko jama kulu do bula ulu be jo sofela la yatluna ayati llahi ana al-layl wa hum yasjuduna
nube alaka ayaw kara so leru la ube sujudu bi alay comme Abdullah ibn Salam nu na nyoko naw ulunu kitabe dunke munu maso akiden tamu maso qur'ana mo ulu yekelenya kitabe dunke tekelenya aw silamo fana bo to godela wa qala tabaraka wa taala ha huna ala koya masammi ahera kacha kurtala koya aman huwa qanitu ana al-layli sajida wa qa'ima yala mugumu nabe alabato su lerula nabe sujuduke abe jom ay fi hali sujudihi wa fi hali qiyamihi abe alabato su fela bisra alanye aka sujudu wakati la halala nabe la halala sujudu abe sira alanye nabe la halala jole alay abe sira alanye wali haja ninde koso istadalla bi hajil ayati mugoye derila kenin ayay man jahaba ila anna al-qunuta wal qusuf fi salati munun tara ko qunutu kore munye ko kasira alanye sallila munun ko qunutu kore re kasira alanye sallila uyu kadalla kenin ayade aman huwa qanitu ana al-layl ala ko yala mugommi ni abe sira alanye so leru la sajidan abe salla abe sujudi wa qaima abe jo aka sallila na abe sira alanye aka sujudu la na abe sira alanye aka sallula yalo ni musirke yekelen donc ko dow yeddele lattani ni ayade ko kunutu koroyede huwa al-qusuu fi salati kasira alanye ka sallila laysa huwa al-qiyam wahdahu ko kunutu te joli doronyede ka jo sallila parce que do fana bolo ko kunutu koroyede ki jo sallila o be don ko do ko kunutu kore joli de sallila donc ko munun tarani aya no fe ko kunutu ko ewa joli dorontere ko kunutu yede ni be joybe sira alanye ka sallila kama jahaba ilayhi akharuna laysa huwa alqiyam wahdahu ko kunutu de joli ndoro yede ko kunutu kore de kasira alanye ka sallila doni ko bawo do yenni fo ko kunutu te joli doro nya sallila de ka fo ni jora salliro de te kunutu ko kunutu toye kama jahaba ilayhi akharuna komi ni doni ko bawo wori fana tara o no fe chokome ani ibn mas'ud radiyallahu anhu قال سمع عبد الله بن مسلم على كجكبون قال القانت المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ko qanitu gani ko qanitu yeminye ko ka alabato ani ka ciden bato ka alabato alamin kabba kurtale ani ka ciden e wallabato ka tugu ciden ko alaka tanuna kishibe ciden ka Abdullah ibn Mas'ud ko kunutu yode wa qala ba'dul ulama doni ke ba'u doko ana al-layli jawfu al-layli ko ana al-layli kore mun su konona nimbe jo su konona la abe sujudu ke su konona abe sira alanye wa qala akharuna do fana ko ana al-layli awwaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu do fana ko ana al-layli munye su folo su chamanje su laba mana su wakati kono doro wa qawlu ta'ala ni ala ko yahzuru al-akhirah yahjaru al-akhirata ويرجو رحمة ربه نابسر الله غرني ناباتك على النمج أي في حال إبادته قائف راضي ولا بد في الإبادة من حاجة وحاجة ما أكبتو وقتي أكبتو وقتي بسر لني أكبتو وقتي أبي على النمج أقول لا بد بنكسير كل لا بد بتو فنين فلك يالدي kala bato ni be sira alanye kala bato ni jigi ba kan nemaka wa an yakuna alqawfu fi muddati alhayati huwa alqalib awa akum minye ewa siranya ikanya na maya wakati siranya de kabbonya bolo kachaya bolo kateme jigi dai iyado afule ka korea minke ewa ka wakati yinsoro kuma sababe ni bolo doni ke ba bolo ahmad ibn hanbali ko أكو يكون العبد بين الخوف ورجاء كالطير بين جناحيه إذا قلب أحدهما الآخر هلك أحمد بن حنبل ko hada made jonka ke alanya siranya aniki jigida alaka jonka ke u fulani nyogonche komi kono ba kaman fulani nyogonche chokomi ni konon kaman fulafule kelen karila durate sekata awa ko jon fana alanya sirana ni jigi ni kelen chayare bolo kateme kelen ka doro ibe halak mana ni hada madin sirana alanya de kojugu kateme ki jigi da alaka
kasira ala nya ko jogo be mun wole ka jigi tige ala ka nemala wala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-fasiqun parce que ni hada madem fanam jigi ewa ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون نمغم من سرنا على يد درو على يد سرنا بك سبب كي جيجي تيجي على كنيمالا أو على فنا كون نمغو سي جيجي تيجي كبالا كنيمالا نمغو في لبنتوته يبي حلاك ni hada madani jigi da ala de ka fana kosobe ka teme kasira alaka abe mun nati amunu makrillah i hakili be sigi ala ka minani koro ala fana ko la ya amanu makrallah illa li qawm fasiqin illa li qawm khasirun fum wa perdilaw wala wadi ata rabbuna hanbalike o bayna al khawf wa rajaa ka ke komi kono na ba kama fulan nyugonti kelen kele ni a chayar bolo kateme to kelen den ka ibe halaki ni ne kuma fulana tigu ko hada madenka ke bayna al khawf wa rajaa ka ke woni nyugonce ni ba ke ka alabato yoro i jigida ala kan nema ka ko abisara ni ba ke ka ala soso yoro mi israila nye ni ala soso nani mai kasira la nye parce que ala ya ala soso yoro ni sira na ala nye obeke sababu ala soso intoy bato yoro fana ni jigida ala ka ko abisara obeke sababu ite jigiti ala kan nema la ninte kuma fulana yawa kuma sabana tigo ko ni kene yalendo wakati mi ibe nyana mala ifarika kene ibe kene ikene yalendo wakati mi ala nya siranya yoro de ka giriya ibolo onake sababu ine bato chamanke me ni bana wakati nana ibanana jigi yoro de ka chaya iboro puru ni ibe hari ala kumbe nyonya na soro jigi nyalendo ni alai ninte sabayo tuma bunu seminu yen ninfo ayen nunu fo ako alefe hada maden kelen yere de yere ka dokotoro mo yere ki yere la jedro ni yere ya hado ka fo alanya siranya ple ka chaya bolo yoro dola fo abeke sababu ki jigiti gala ka nemala ikasali iki jigida alaka ni yere ya do fana ka fo kin jigida alaka nemaka o fule kana ke sababu kin fari fa bato fana la isagi ikasira la ka janga ka takoro mais ako hada madem be fana tisika nin soro foni mo min ka dusuku nyana malendo min ka dusuku salendo ho makote nun ko suku fana la wala donc bun kasir fule ko de fo hada madem ko ni ika kede ala bato la foni fula de ka soro la ika la bato ni sira lembe ala ka janga ka takoro ika ala bato fana ni jigibe ala ka nemaka ولهذا قال تعالى من دكوس على كل من قرطالنو يهجر الآخرة ويرجو رحمة ربه فإذا كان عند الاهتدار فليكون الرجاء هو القالب عليه بن كثير يمونغريا نايا كما فهم أن يكون سبب من فوق عليه جمان فويا wala labay ni be nyana mayala ikakene be nyana mayala sira alanya siranya yoro de kachaya ibolo kosobe bo akomme minye ewa saya wakati banade nana saya wakati nana falyakun arja'u wa qalib alayhi ki jigida ala ko de fana kachaya ibolo ni bana wakati nana قل ما مرافوه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله يعلم مؤمن بألا دوك على كلمة توبته كم ينافو فلو لا تكون توحيد تيجي نيم بألا دو أي على كلمة توبته يعلم أني مغوية كلمة مؤمن يبتو فون فرا على كبرو كايرف فيلي كبولا كسيرما كمغو فيلي كبولا كسيرما أولي كلمة وتكلمة إنما يتذكر أولو الألباب محكل مود بيتا سنين نيده أي إنما يعلم الفرق بين هاجة وهاجة من له اللب مؤمن بين نونم دي فرانشيدو كافوت توحيد تيجي من بيت توحيد دو أبي على باتوسوني تلي أجيب على ك أبسرا على ك لا غرقرو أجيب على كنيملا مؤمن بين نشوفه كو أتيجي مشركي تكلني بيتين نيندوده مؤمن بين نون دي فرانشيدو حكل مود بودو لب يموني هو الأقل حكلما
wode baado ko tawhidi tigini musirki te kelenya hakkilmo de bodo de sino mo chama ba fo ko be ko la ilaha illallah ko ambe ala kele ambe ko la ilaha illallah de ko ambe kelenya hakkilin tan damata ke ko de fois min be suni tile abe ala kelem taw batola min ye kaburu tigi fara ala ka ko be kelenya ko ala na nyana bolla bara ala ko te kelenya ne fede tawhidi tigini mushriki te kelenya ne ala fede mais ala ko me difference min be tawhidi tigini mushriki che ako bere todo hakkili mawde bodo hakkili te min nay todo wallahu a'lam subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سورة الزمر آية ورهلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. بسم الله الرحمن